Enhla nenzasi neAfrika ke ngiphinde ngibingelele namhlanje ngibingelele phansi naphezulu ngibingelele yonke indawo la ngibona khona umfene emnyama lo ubulldozer indoda eyaziwa kakhulu ngemisebenzi yayo nendoda ke engayichenye phansi kodwa futhi ke into zami ziphezulu ngiyangithanda ukuthi ngaso sonke isikhathi ma usizwa yimi noma ke mangabe usebenzisa into zami ungabe umuntu othanda ukuphapha ngoba ukuphapha nguthandi futhi ukuphapha akufuneki. Masikhuluma ngendaba yempilo sisuke sikhuluma ngento esuke ithinta wena. Indaba yokushow offer ngezinye izinto kubantu mhlawumbe abanganazo leyo nto leyo ingakudalela inhlupheko ngoba abantu abaningi uyothola ukuthi bazoyenza into ayenziswa ukuthi nje uyaphapha. Esikhathini esiningi ke ngiyangithanda ukuthi uphile impilo yakho, uphile impilo eqondene nawe futhi nje uphile impilo ekujabulisayo. Ngoba into engazi ukuthi ingiyo ukuthi njengoba usuka ekhaya uze kimi uzele ukuthi ufuna ukuzoshintsha, njengoba ufuna ukuzoshintsha awuqabangela abangani, uyayucabangele izingane zakho nefamily yakho. Leyo nto leyo mabe siyilinka siyakha siyiqondanise nefamily ukuthi abantu abazophila la bantu abaseduze kwakho noma ke bantu abasondelene nawe. Into enjalo ke ifuna ukuthi bese ke uyayigada ngayo yonke indlela ngoba into ehluphe abantu abaningi ukushintsha phakathi nendlela ngoba uma sikhuluma ngomuntu onganamali sikhuluma futhi ngomuntu onemali, sikhuluma ngabantu ababili abehlukene, sikhuluma futhi ngabantu ababili abacabanga ngendlela engafani. Lana umuntu onemali ucabanga ngendlela yomuntu onemali, umuntu onganayo imali ucabanga ngendlela yomuntu onganayo imali. Izinto ezimbili ezehlukeneke lezo. Manje uthola ukuthi umuntu onganayo imali ma umnika into yokuthi abe nemali uyayi abese uba nokudideka kwesinye zezikhathi. Yiko nabantu othola ukuthi bawina ilotho. Baningi abantu abawina amalotho engibenzele la bawina amalotho. Esikhathini esiningi uyothola ukuthi mawuthi uyalandelela ukuthi lo muntu ukuphi nempilo uthola ukuthi impilo yamehlula kodwa futhi wathola ama-million kodwa futhi impilo yamehlula. Yinto edinga ukuthi uyazi uyenze kahle futhi ngoba imali kwayona nje iyodwa inomoya omubi, ngingasho njalo inomoya omubi, so idinga ukuthi ube self control ukwazi ukuyicontrola wena ngendlela eright ngoba ukuze ngisho lawo magama lawo ngashiso bantu othola ukuthi sengibanike lento yokuphila bayaphila kodwa ngale sebafike bamosha izinto futhi abese uyajika lo muntu sobuya kimi so ufuna ukuzocorrecta lama mistake. Baningi kakhulu abantu engibasizayo, baningi kakhulu abantu abafonela le number lezi number lezi, so ngiyi-1 mina ngosuku ngireceive abantu mhlambe abangaphezulu kwa-300. Kufuna uba uyicabanga leyo nto leyo ukuthi bantu baningi emhlabeni akuyona iSouth Africa yodwa, kunabantu abaseceleni, amazwe aseceleni abesuka ngale bagqoba ama-passport abo beze kimi bazolungisa lezo zinto lezo. Manje uma ngikunika into yokuphila ngiyaye ngijabule ma usubuyisa i-message ethi usu-right ukuthi ke -1 trouble. Lento phela ifuna ukuthi uyifundise nawe ukuthi njengoba umkhulu esebenza into zakhe zisebenza futhi zinamandla, baningi abantu abalungisela into zabo njengoba mina sengiphunyulile nami ngokwami sekufanele singifaka amandla ngenze kahle izinto zonke ngalomcebo walento esiyibiza ngamadoda ngoba baningi abantu abayidingayo lento, baningi abantu abasafuna ukusizakala, abanye abakafiki, abanye basaplana ukuza, abanye basalungiselela ukuza. Manje kufuna uyicabanga leyo nto leyo ukuthi uma sewuze wafika la ekhaya ngakunika lento wahamba wayophila. Musulo kuphela uhlupha lokufuna ukubuya la, uyabuya uyathatha uphinde futhi uyahamba uyomosha, uyaphinde futhi uyathatha kuyakunika uphinde futhi uhamba uyomosha ngoba baningi abantu abayifunayo lento le engikhuluma ngayo. Umfene emnyama lo Dr. Bulldozer njengoba kuhlezi ngithi ngisebenza endaweni ezimbili ilapha kwaMhlaba iyalingana bese kuba ilapha eNzansi eSenlushe. Makuwukuthi udinga lento yamandla noma udinga lento yemali, udinga lento yempumelelo, udinga lento yokuphakama, kubalekile ukuthi uthathe eyodwa lezi inamba uzame ukuthi ungixhume sikhulume eceleni ngoba lana
kunabantu othola ukuthi beza ngey'nkinga ezingafani yiko ngenza iy'ndawo zaba zimbili zaba namandla futhi angalingani ngoba omunye uyakuthatha umfake lapha uthi uma uthi uyamfaka lapha uthola ukuthi into embambile ubanjwe into enkulu kakhulu okubiza ukuthi phinde futhi sehlisa ilevel siye phansi la kunamandla khona athe thuthu kuze into zakhe zizoba namandla ngoba into ebalekile ukuthi ekugcineni sizakala ukuthi usizakele kanjani akunandaba nalokho kodwa ekugcineni kufuna ukuthi lento ekususe ekhaya yakuletha ngifene emnyama kufuna ukuthi ngempela mawujika soyiphethe ngesandla uhamba uyophila ngoba ukuba khona kwakho kubalekile nasefamilini kubalekile so efamilini ke into eyenzakalayo ozongivumela ngayo umuntu onganayo imali abamthandi lapha emndenini nawe mangabe kuukuthi futhi ubona ngathi abakuthandi ngoba awunamali mhla waba nemali impilo yakhe iyoshintsha ubone bacala basondela kuwe imali iyona nto evula yonke iminyango eseceleni ubona nabantu abanemali bavama ukugroupa nabodwa uthola ukuthi wena onganayo imali noma ungaze ufike ungene phakathi kwabo uzoba ihlaya nje ngoba kuzothiwa lapha na ama 3000 sifuna ukosa wena unalutho una 100 rand ephaketheni uzophenduka kube ihlaya so ke uma unalento unalamandla lento unalento esiyibiza ngamadoda unalento ephathekayo ngoba lento ephathekayo idala ukuthi uphathe into ephathekayo ngoba akekho ongayithanda imali futhi imali ikhona emqondweni wakhe ungazi kahle ukuthi emqondweni wakhe imali ikhona kodwa futhi into ekushayayo ushaya ukuthi isemqondweni mase kumele ngawe uyayiphatha ngesandla akwenzeki noma ingazi ifika 1 day 2 days isiphelile ayisekho seyihliphikela iphelile indaba khona ihambe futhi yakushiya ungaphethe lutho uthenge nje ukudla wabhadala irent emva kwaloko yaphela so ke hamba uze kimi gijima uze kimi ngizokunika lento ephathekayo esibiza ngamadoda ke abantu abaningi bayawasaba ke ngokuthi mkhulu into yakho ikanjani ayinabo ubungozi kwasha kwacima ayikho into enganabo ubungozi ayikho ningazi abantu benikhohlisa ayikho into enganabo ubungozi nabantu abagibela iy'thuthu bazi kahle ukuthi isithuthu siyawisala sibulalane kodwa futhi uya kuyo lento azi so lento lena idinga ukuthi wena ube ne-understanding yemithetho yayo ngoba into eyenza ukuthi into imosheke noma engayini ukungagcina umthetho wangena emotweni wangena emgwaqeni wangayigcina imithetho emgwaqo vele ubungozi buzoba khona ngisaya emarket ngizobuya ngiqhubeke nodaba lwami ngiyimfene emnyama ubulldozer imfene bayihlinzi yahleka